Ibihe byiza ndagushuje nkwifurize kugubwa neza niba ari mu igitondo cyiza niba ari umugoroba mwiza biterwa naho uherereye hanyuma nkwifurize kugubwa neza niba utameze neza usaba Imana kugira ngo ibihe byawe bigende neza niba kandi umeze neza wibuke gushima Imana. Ni tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu mwaka ni 2022 haciye iminsi itari myinshi umugabo witwa Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid, social media yose ibaye we gusa amakuru menshi agarukwaho mu bitangazamakuru kuri radio televiziyo abandika YouTube n'ibindi bitandukanye bose nta rindi zina ribanza ku rupapuro rw'imbere uretse Ishimwe Dieudonné w'imyaka 34 aregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hanyuma rero uyu Ishimwe Prince Kid yamaze kugera imbere y'ubutabera aho muri iki gitondo tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu ahagana ku isaha y'isa 3:30 yaramaze kugezwa imbere y'ubutabera. Aha rero Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hanyuma rero ngo atangire kuburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganya. Ishimwe Dieudonné yabanje gusomerwa umwirondoro we maze gusomerwa umwirondoro we ndetse ko abazwa niba afite umwunganira ubwo yarataragaragara rero mu rukiko. Hanyuma rero umucamanza yahise asaba umwe mu bagize umuryango wa Ishimwe Dieudonné kugira ngo rero ahamagare umwunganira kugira ngo bamenye ese araza kuhagera cyangwa ntabwo aza kuza kuba hagera. Ubundi iyo ntawe ufite barakubaza bati se ufite ukunganira mu mategeko, wakwemeza ko umufite bakamutegereza. Hanyuma yaba ntawe ufite birumvikana umucamanza akomeza iburanisha. Hanyuma rero yabanje amusomera umwirondoro hanyuma yemeza ko ari we Ishimwe Dieudonné avuga ati umwirondoro n'uwanjye ndetse mfite n'unyunganira nubwo ataragera ku rukiko. Umucamanza rero yahise asaba umwe mu bagize umuryango wa Ishimwe Dieudonné kumuhamagara kuri telefone kugira ngo bimenyekane niba aza kunganira uregwa. Umucamanza yahise afata umwanzuro kuba avuze ko iburanisho riba rihagaze gatoya kugira ngo abunganira Ishimwe Dieudonné Prince Kid aze kuba agera hano ku rukiko rwa Kicukiro. Hanyuma bimwe byo nakubwira nuko bamwe mu bitabiriye harimo mama wa Miss Iradukunda Elsa, ni umubyeyi we birumvikana, ni nyampinga w'u Rwanda umwaka wa 2017 ufunzwe kugeza ubu. Nawe rero afunzwe muri dosiye akurikiranweho kuba harimo impapuro mpimbano ndetse no kubangamira iperereza ku byaha Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid akurikiranweho. Ubwo rero nuko bimeze hano ku rukiko rwa Kicukiro. Urabona ko umutekano ni mwinshi. Prince Kid yaje mu ikote veste ubona ko n'ubururu bujya kweruruka, yambaye ishati ifitemo icyatsi cyerurutse cyane urumva bihura n'ubundi rero no kuba arinzwe birumvikana nk'umuntu uje kuburana kandi uri mu nzego z'ubutabera. Hanyuma yambaye amapingu, inkweto y'umukara, abazi izi nkweto za safari, inkweto izamuye y'umukara niyo yambaye, n'agapfukamunwa k'umukara. Ubona ko ntabwo yishimye, arijimye mu maso. Ikindi nuko acungiye umutekano pe bihagije nureba neza urabibona. Hanyuma Prince Kid rero ubwo yageraga aho ngaho ku rukiko rwa Kicukiro wabonaga ko yaje nyine yacungiye umutekano ariko ntashaka kurebana n'abanyamakuru, ntashaka kurebana n'icyitwa kamera. Aragerageza nk'undi wari wese waba akurikiranwe icyaha kugira ngo nyine amafoto afatwa uko byamera kose ntaze kuba yerekejemo isura ye. Hanyuma bimwe mu byo nakubwira nuko uretse abo mu muryango we bitabiriye, abanyamakuru nabo urabona ko bagenda bahagera umwe umwe.
hanyuma akaba n'abemerewe kuza kuba bakurikirana urubanza uko ruza kugenda. Araburana, mwibutse ko ari kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, ntabwo ari mu mizi, bitandukanye no kuba yaburana ibyaha ku cyaha. Hanyuma rero icyo nakubwira nuko ibyaha akurikiranweho ari nabyo umucamanza yamubwiye ko bigendanye n'ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina bikekwa ko yakoreye bamwe mu bakobwa bitabira irushanwa rya Miss Rwanda amaze igihe ategura. Hanyuma ibyaha rero yasomewe ni ibyaha bitatu birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoresha isimishamubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Nibyo byaha umucamanza yasomeye Prince Kid alias Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné. Ubu ngubu ari Kicukiro. Updates zose turaza gukomeza kugenda tuzibagezaho hano ku rukiko rwa Kicukiro, aho rero mbona iburanisha mu kanya gato riza kuba rikomeza, ubwo uwunganira mu mategeko Prince Kid araza kuba ahageze, kuko umucamanza yavuze ko iburanisha riraba rihagazeho gatoya kugira ngo umwavoka wa Ishimwe Dieudonné aze kuba ahagera. Ni update nyinshi zitandukanye, amakuru menshi atandukanye turayafite kugira ngo tubagezeho byinshi bitandukanye. Ubwo tuzamenya na dosiye ya Ishimwe Elsa uko izaba igenda. Ni Nyampinga w'u Rwanda mwaka 2017 akurikiranyweho kwisha iperereza, ndetse we by'umwihariko harimo no kuba akurikiranyweho impapuro mpimbano. Mwakoze cyane, ubwo ndakomeza mbabere hano ku rukiko mbabwire byose uko bimeze muri rusange. Imana ibarinde.